Oriaha TV West nakushimira mnonga ha program reba hindukire kandi erizoba mbwena reka nkigambo mu rujungu rero tinkora reba hindukire mu rujungu konke erizoba I am very excited okutaya isa omunyamagurire omukozi mugenzi wanje omukampani yinyine yindi kukoramo nawe ni yarokora so mweno reba ngu akagamba ko rujungu akatakabura habo kuba amashemerwa gunyine nigarengaga agomochi wagonje kandi omuntu ogu atwire omu vision group kumara obwire buringwa nangwa abantu bingi bamweta Bukede n'abamweta barakumanya n'izina rye ryenyine ngo bamweta Arwaswa abingi bamweta Bukede bagira ngo Bukede nosha ndizina rye so erizoba nuwe mugenyi witu honataya isabita handi ndimanyeta Betko Mujuni kandi program eji twagikorera mwanya ogurukwetu Lord's Gardens ejineshango ha bypass aha mwanyo gunu bahereza services nyingi munonga eza ibyo kurya nebyo kunywa noreba nambwe na nakamezo already bakiragwize ebintu byona biriyone bigendaje kandi tubara kukomaho bine byo kurya birunji bino buraro bine gardens zo kukoraho parties so mbwenu aha Lord's Gardens ebintu byona birikiriya na road so konkare katugarucha hanshonga ahareba hindukire ndi Betko Mujuni kandi umugenyi wetu namukushoborire ebyara biremu ebyarebire nebyafayo bye nebinji munonga reka tushikira hanshonga mwakiriraho otherwise program eji nebero burizohera Sunday shayi naziciro eje garuka muri wa kabiri sha mukaga gwihana omukuru Arwaswa nakushemerwa munonga ha program reba nyine nakira bambi nasemerwa munonga kureba ngo mu company ya New Vision TV West yashara mu kuntaya isa ndikikureba is excitement ndikundeba ngo ndio mu kiroto konkani ndeba action amazima garugo so ni nyenda ngo tutakagire mbyafayo ni mango ine byafayo bingi bya politics bya mahurje bya birukubaho mu nsomo konkanyende byo tutakabikire tubanze twihemu tubanze tukumanye ho kace tumanye ukazarwa ryari owanyu ninkahi nabazire bawe nbahi rero bwanyuma yecho tuija kubona kuzombi yafayo nyowe ari waswankazarwa omukyaro kiba kweta wa murongo nkisangwa omugombora yabo waya omuruka bakabandi bagweta buwaya that times omu district hati iba kweta Mayugi haboko buriya tukaturi iganga greater iganga ejo ekabaine mu district erugem district nyingi ekabanza yarugaho Bugiri yarugaho nanka Busesa manya nanka Busembatya yarugaho ezo district zona za Busega hati mbweno yarugaho za Ruka yarugaho za Mayuge hati mbweherere kurugaho Busesa district konka ekaba iganga district nibonzarwa bakabandi bagetiganga hati bagita Mayuge obwo muruka ogwabuwaya niyo nazirwe muzee wanje bakabandi bamweta akataka hindukire ku musiramu bakari mweta Viriano Viriano betunda ekigambo betunda nikira ishaka mweta ngo abakazi nibeguza baza kuswerwa ni baba baringa bayigurize kuza mu buhuku bakazi betunda hati kuyahindukire yabo musiramu yaba Adi Sarongo so abo kuba itu ona sheria Sarongo neryo rusiramu ninga kazara barongo akaza kuyatuzire kuyabire kuya akataka tayiro musiramu akatuzara obwirobo mama akaba narugo mu family y'abasiramu hati emikore yekinanseji abasiramu bakabati bakugikora ku rugakare bamugambere tukiza kubikora sana wahinduka wabaki waba umusiramu yasiramu kaya waba umusiramu mama wanje so bashwenkuru tabara basiramu orojo omukayanyu omusiramu akatankanasho ni waru na hati bashwenkazi banje tata ntubona baru tibasiramu tibasiramu no kureba nyowe abantu abari Christians ni banywani banje because nyine umurandira gwamani inyuma okay hati so omukori w'omwana wakanga nyowe ninjo wabere umwana wo kubanza omukaya muzee wanje ubwo akaba no muntu ari
obwire obwo bakaba ali mu group yokutera ebivuru manye ebivuru byakara obwire obwo bikaba tibiringe byakati bakandi batera omunfu omumbaga just kubeeta nokulya bakati bine mu kiba kugira ngo nibatunga mu sente ninga bakaba just no kubeeta kuza mu mfu just like that ni yasangire mama ya mu bidongoko mu ngomoko omukyaro makyeta bukona nesangwa omugombura ya ikaba side za namungare okwo munda ni yamurebere mama ogo akaba narugo mu family ya mugo wa family. Okay. Achuruhu mama akafanya ndi muto tinda murebere kumwetegereza abo kuba akafanyira umwaka gumwe watukurasire akamusigaye n'emyezi 2. So kubazire enda yo kubanza yaberi yabarongo akubiro rwaso so oyine omurongo mugenzi wawe agwa akafana wakagenda niwo wagumireho wenka abo so ni waretire sho yahinduka yabo musiramu nyina muhindikire yabo musiramu so kutwarugirawo muzeyi omwaka gwa 63 okozarwa mwaka ki nkazarwa omwaka gwa 62 okwetegeka kwahwire nyo nkazarwa December ebiro bingahe ebiro banjangu 12 omu 13 konka muzeyi ajangu ikaba muri 12 obwiro bwa abantu bakati bakwizuka munonga hati yono okozabi hano 12 yokachuzinga 12 okay so kuna twarugaha muzeyi ya akabaye akazuma akakora ibintu bye ebyo kweyiyaho mpora yiza omukyaro kiba kweta wakisi okiri omwana muto ndi omwana muto nyuma yo mukikuru wawe kufa myaka we muzeyi akafuruka yiza omukyaro kiba kweta wakisi wakisi nesangwa omunjeru hati bakweta municipality njeru municipality omugombora ya wakisi ariko ekyo kusesa ekyaro ni wakisi omurukani wakisi egomborani wakisi the same twaturaho kunka nyowe nkakuru mu hard life hatejo hard life niyo waza kututebeza nyine kunka otakakira hard life kuwazirwe omugurusi yagumiza munatere bidongo n'engoma tibidongo zikabengo ngoma ebidura byo bwiro engoma yabirugamu yazo mbindi yabaho omusawo w'ekinansi ebyo so nukonkanyo we hariho nko kuwa otunto twamwihireho nke ebintu byo kuragura byo bunasi no in mindset zanje nkabandi nekintu kiba kweta discovered behind okumanya kiri enyuma y'ekintu wamanye kintu kiri enyuma y'ekintu wareba kirungi no basa kukikurata wareba nikibi no kirugaho wajanga nibacheta discovered behind okay okumanya kintu ogo nakoreka ekikope ekikonka no manyango ibatekira kyaye ejo nabasa kubatarwo intebe nkanisa nungi okay erizo abatwaso mu ruvumbura discovered behind okumanya kiri enyuma yakyo kuna kimanyire mindset ibintu bikwatine na nebyekinazi byantama okay ati tinda bikwasire ku mind zanjye tinda bikunzire okay we yagumiza mu nebintu bye but me is a person ekyakabira abo kubanyenka kurira mu hard life muzeyi kwiyizire yatandika kuswera bakazi bingi yaswera aba nyuma yo mukikuru fa yashwera abandi no kwangana kweye kukarugo mwebyo akareka ngo amunigerekretinga yazo mbakazi bingi baya ahazira umwana wo kubanza aziri izara ryo kubanza umushija yasharaho kuzombakazi bingi mawe bayangana nangwa brother gwari kungarukaho akamuzara umushije ndizo omukikuru wawe akamuzara umushije ndizo side waikajinja hari umuhanda gbakweta oguri kuza side za budondo ni bitabu wenda ni yarebero umushije ogwo yamutwara konka bambye akamaro kwezi nibangambira ngo brother wanje gakamusigaye no mwaka gumwe manya no mwezi gumwe mwezi gumwe so iwo coin nko mwaka gumwe uriya yafaye no mwezi yamusigaye no mwezi gumwe so iwe na brother wawe tumukumanya nyokwimwe ati no wakumanya nango bwiro bwabo kubo bwiro bo kamera zikabati ziruwo ngo niturebe kisani uba nituribaki konka mama akabayi no mwana wiyazire nyuma atakashwirwe okay brother wanje nawe akafa no kufa bambi so na kuri mu hard life
yanyegesa kibakweta self reliance okwiyimirize mbwenu okeyorora enkeyorora hata aho bwa nyuma y'omukikuru kufa wabura omuzire omukazi wakwata aho nakura na nyine nkuru wanje nangwa nyine nkuru wanje kuza kumweta jajja oba mukaka nkaba ndi myaka mukaga bokuba nkaba ni mweta mama kaba ni manyangu ni mama wanje nka no manka mama okay watunga omugisha wazo mu ishomero ninga no rujungo rwo kugambuka rweye nyowe nkaba kibakweta self reliance okweyimirizawo konko kutariko kwiba umagaraga ntina kuteba kiboko ninterwa nintine mboko nintina kuza kunta ahantu ibota kunyikiriza kutambura mbendi yawo notine chome maha kibakweta kiko so natine kigambo cyo kwiba kikandema nabo ba mama banje aba bakatata bakankoma bintu bingi munonga bakaba nibiba sente za muzeyi bajyangu nyina aziba biki haruna izuba muzeyi byantiri kubi munonga bakiba mama wanje bakabuza shilingi bishatu konka shilingi bishatu ati bwene wazira nibo kuzanga ikintu cya 10 cyaragara utokwaza no gukirwa konka shilingi bishatu hati mzee yantera kubi munonga namuje antitata note ni tera notera busha tinyine natwara sente ati ni wori kuziba biki mbweno hadi life ejo ekankozese bintu bingi ibyo kuzamu mbase gukora ki okurwo mu mbera yo kugira ngo mbe na muzeyi wanje so wazo mu ishomero nkaringurizayo abo kuba kinkugira ngo nkashoma konka nkaringurizayo konka nibyo kusoma nabika bibe mikayana muzeyi ikintu cyo kusomesa umwana nabakabata kukitwara ngekikuru mindset zeye nibo kureba iyo mindset zeye zikaba ziri umukuswera abakazi na life ashwera abakazi abana beyorora umwana obabaho umwaka nagenda naswira bweno wareba abana binkuzara nabo baba breta bona iriyo mwana wazira womwe ari abazira babiri ari abazira basatu wazira bingiro wabana batano bati hadiko wejo nkabona munonga safari watunga mugishago kusoma konka hata hahi waringurize ninka nkasomera isomero yata wa Kiss Primary School muziri muni twatandike no kuritandika na rugaho konka washomaye bina binga bisatu P1 P2 P3 omagaragawe nibyo bina amajiro mu ishomero hati the good chance nakoraho okugira ngo nazo mu jinja ahiki nishomero bayita naramba primary school akabari wo mushiza niri no musomesa namweta Sunday obwiro bo amini akaba yahereze kubinga abayindi abantu bakwata amaduka bakwata amashomero agaga nasari umanya nasari karizi kaba zikanisomero mu abana babayindi abiraguzi bakati bakumanya ikintu kibakweta nasari hati naguma konka izo bari munka bansitamire nawe namujyanti konka mukamo wanje nyina tunginga ka time nzo mu bana bari aba upper class abana ba oboka wakuzire wabirongoje mukuru ndiyo myaka nga musanzu aho munana okay namujyanti nze mu 10 abakwika bari 74 omunsanzu nena nkaba nakuzire abakuba amini akahamba nyine myaka 11 yagira no problem nyicereza tumreho natugaruka Rukayo Kahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi wetu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so reka tugumize munawe embozi ninonje kore mirimo yo buriyo bwashomereho P1 to P3 kuwahereza waza kurunda emirumo ati nkabandi this place abo kuba nkabandi yaho nazo kurumwa house boy nazaho musiza yankiriza kuna bene so okaza jinje jire korobwa house boy yankiriza kuna bene mare mirimo yo koza akora kininzo mukire mu ishomero
natandika kuba ninsoma mostly nkaba ninkunda munonga ekigambo ky'okusoma obutabo obutabo obuganda bwa stories bwa mmenye obutabo konkiwe toro muganda nyo musoga nabusoma nayega baabani bange gisa utwabe nasitamaha mbweno sanda akaigura mind zanje munonga and I praise God na munkuza jinja kinkuraba ontagenzere kureba omukikuru aboko sanda akafa konko omukazi we akiru izo bari munka musurprisinga nkaba ndi omumahe nazayo kuna atire kodi bambu yaba abasirikare ababakomi bambu bamgira ati ari umuntu ari kwenda ni bamweta ari waswa ati nagira ngo akaba nakora ati ati munyete omukazi akasemererwa abo kubanga ubwiro bonka mugurira kiri ibirize za sukari na muguro mugari mwene kumwebaza kugira ngo nkatungawo ekyo kwega the mindset akakubera umukoze samuru narugaho na wa marobwire burkwingana cyo 75 insamvu n'etanu isanzwe namukaga nazo omucyaro nagaruka yuko bunya inkugambire abo kwaswenkazi wanje akaba yaswirweyo ubwo na wakafa matabisenge na stamana ature wa mkodo mwangyabo hati hakabariwo muzeyi wanje bakaba bangine nisi kubimununga akaba yatuserekeye no kumanyangutini swenkuru witu konka dede nkabandi aho swenkazwe yangambira ati konka ja swenkuru awe no mumanya tinkamurebaga nimpurira ati konka muzeyi tumbuza na we natugambira ngo akafu yantwara yu yamunyoreka bamweta Yovan kinaita naza yumusija muringwati numusiza wamani yanyakira twaganya konkani swenkazi wanje ogwe yabirari akabayi niba natura Kenya namjandi kunkamuko tontwala Kenya lange mbere yo nyonye cyo kuberako ati no tikine buzu yantwara Kenya naza Kenya waza kukora ki ubudestiny era nemirimo yomuka is not professional ngunsomere ngunyine bitabo naguma konka de mani ogomusiza bakani bamwita ogomusiza kuyampire mu makago omusiza ogwo bakana basiza baba katoliki is the Catholic omuri Kenya siza yanyakira nagumawo ya konka ogomusiza akakunda munonga kandi bamwita Thomas Kaunya akaba nakora mu company bageta more mu construction akaba ari engineer ari umunyakenya no munyakenya n'abasamya ba Kenya no munyakenya n'abasamya ba Uganda n'abakuri naguma mukayeyo musiza yankunda kunka nkaba nintunga obutabo ni kunku gwa butabo bw'abana beji ninguma nimbabuza ikintu bacyeta bate ikintu bakigamba cyana igo kuhandika na igakora ki ashoka no mu Ruswahili bakamba ko sorry no Ruswahili mbene kuri Ruswahili niyo narwegire munonga naza gambo Ruswahili tingambo rwanye rwa Uganda ni manyo tugambire ho ibintu mu Ruswahili Ruswahili hagobu kuba Muswahili Kenya to kwakura omuntu ngujambo ubone uba wa muzarawo sono jiro na makusaramia weni kama ni mtu mkubwa sikamara sikamuze abo kubanganyo weni sikamuze ati marahaba abo kuba Kenya wagambira omuntu kujambo naje wona uyu ni mtu uyu ni mtu ya Kisuma aji Kiswahili abo kana kujya kutokumanya Ruswahili abo kwa numwakura ngumunya Uganda so narugayo naturayo paka Nsanzu na Mwenda narugayo ni omukayogo muntu okaza yenshanju netano Nsanzu na mukaga narugayo Nsanzu na munana narugayo Nsanzu na munana konka omusija kandi nagaruko mu Uganda naguma busiya naye yiya naguma no kuza ku government kuza kugihamba nkabandiki ndi mu Uganda Nsanzu na Mwenda so embera yanjye ekintu kinabe ninkunda munonga no kumanya ikintu no kumanya kiba kweta discoveries okuba olino okuvumbura kumanya ngo ekintu ekitintu kukimanya kinkuza kutegereza kuzo mwishomo nintekwa kukimanya nintekwa kucerondera nkakimanya ahabo kubishomero tinyine capacity yo kuzamo so nyine kuceje sana okay ekintu kina urutaro rwabaho rwansanze na Mwenda rwakushango mu Uganda bahamba government narugayo nagarukomuka namanyangu muzeyi yakoze iki haterire but nkashanga the same man niwe
mbwenu we konko kijana kasente kawa kuboko no pakasi no ati sente zikati kurebeka ngo ziryaho life eju no kutunga ko kuri yako kubesa uko koraki nizana agaruko muka wakisi kunkana yabembera yaki yaguma no kano jangwa hinduirwe ki kwarabera ife yabe natura na gishemererwamo atari kureba ho kizubo iwe cyo nchuteka teke sangwa hindukire ni ati kutwayizire naza kuna mbweno mubakatata mukamuri omukazi naswirwa bukunja naruga bukunja omukazi ugu ni kunkabasi ba brother beye bakaturaho mukomo bakaturamu konkaba kashoba kaba kubera abantu barungi mbwenu tibona nagambira ngo omukazi yizo muka we nayenda kavaringa kuri bangu we nava powerlinga ekeyo abana beyi babeje bari ababandi abutakufayo we entaro zina arebera omuka so brothers ba mukasho baba mnywani banje hati omwari omwe mba brother be bakabona omenta yoswa kibirige akagarukayo bukunja yatandika kora kusuburi ntaje konko kubona abona kwindi mwana abonye kinkuze wa ankogo konka sharu waswa tutakayonjire yo kugenda bukunja okaza Kenya wa mara emyaka nkena oriyo no pakasi iwe toine kantu nakama kwa mbwene tugaturiyo mu blind ibaro kintu cyo kubera aho ngo no kora konka to karebe iwe borka senta kwabo tungo shemerwa nagambira hati sente zo bwirobo zikaba nezo mbwene hati nge wasane nkaba ninkora singi 15 hati 15 kwa kuzireto mbwire nko no bari oriyo mitwaro nkagumene shweka ninga 15 abiri hati mbwene size mitwaro abiri waba toyine bwengi bamani zikuyambati mbwene in other words toragizire bwenje burungi box saving ekyo kintu kikamba nicyo ngambira ngo abayusi nuko babugana nibanyire inarabira harungi murabeyo aho inarabira habi tarabayo abo kuba sometimes noreba abagurusi abantu abakuzire nibefuza abo kuba tibararebe bakayebwa kureba what is on future so iwe akasente kaukona kuwa kozire Kenya ukakaria mandazi no atika kwa to yine na rukumi ruwati rumusho ati kabana wagaruka nagaruka twaba atwabugana munyanya wa mukasho akanyamba ariyo naza bukunja gukora business akanyamba munonga abo kubankegirayo kumanyango nintekwa kweyemerezaho bambi ntekwa wagenda nawo bukunja ejo history nakugikutebeza neyone egumiri abo kuba omwaka gwa kinana nkareba embera ya muzeyo neza kubambi ntubasa kwitana abo nkaba nakuzire twazo mbini basa kuri ekinta kwasa kora beti orarebera umuntu kutambura kilometers kurugaha kuza Masaka no tamuzibigire neshigomerecho kutambuze bigire oriwe no rugambarara noza Masaka so bukunja ekabera hare na nahi wabenu kuruga wakisi harukushanko kurugambarara kuzanka Masaka kuza Masaka so wamukoratera natambura kakero mukasheshe nakwata kagugu kanje natambura kuruganjeru wonarabomu nyenga buyikwe ubu ni kunkwika nimpamuza kunka yinkuza ni hamanya kunko muhanda tinkora togumanyaje kunka nimanya direction bunarabaha nzagwa natambura nkatsimburo muka sai 12 nkika ewa kojanga sai 10 necweka zo mwabaza akandeba kaboyine speed omaguru yakandeba yareba kanyakira nagumayo nabayo mbweno twabo mu life ecyaro ko tukuniwe washanga hari ibintu byo kwasa kweyira mu gukora no kuba kuguma mu cyaro ninga wazo mirimo ye yaburizo ecyaro kimanyi cyaro kiba kwete waguma mu cyaro ekiri backward niwe no guma or backward no guma mu ebyo hati one day tukabantu za kwabyo rumbe ore kiganda abaganda ni babye nyinde mukayabo obwire bwa UPC obwe kaba yahangire kinano UPC kaba yamani
kutwabe tuli awo nituza kwabyo rumbe twasabire UPC sai 10 twareba aba youth wing obwire obo Kayira akaba yatandikira obuyekerankai mukono mumabira batujati no habagambire kororufu cyane twasaba tugenzire wa UPC cyamani yatwikiriza atya atwarwemereza ngitwa aba youth muri mureta Kayira kuza kwa addressing abantu. Okay. Kayira kana aza kuija kwa attending no poko ya politics suspect ngejo kuriba obo kuba bwiro bakaba hari omushiza bakaba mweta Senyonga akaba ine cyuma cya gara cya jagari kikora sukari guru bakatwara abantu beye bona bakozi babitirankai egiba kweta Nairo Mansion hati bakweta Shelton babitiraho mwene bintu binge byabire biryaho mbweno niwe nakwatire kiniga nanywe nabeturu nazo mukisaka wabeturu ati umuntu gwe wabira muzo mukisaka ukaburiye turu yesi ntokubo mu bantu. Okay. Twazo mukisaka so okay. Amaziba gariko Kemzuni nyowe amahuriraga twazo mu so reka tujene mpora arwaso otatu iha hostori hati kubemerezo rumbe oijojo iningota etshaka hati akabari yukayira akaba nitumanye enkambi yeri yo mukisaka ogwa mukono itu twatambula tukazenda abasigazi bana aboko bakatusisira ibintu bingi aba youth babateganisa ba ibintu byona ensisira bazihenda mwene bintu twayitutebenkanise byamatoke bakahasire iminyamiso bazisazire byona batujya ngo no way mwene kiniga cyankwata ubu busingi ubu no twine peace yo kuri kintu mwajangwa reka turumbe Kayira mwashikaye mwamubona konkano kutahamba kabanza batukoma bundoya bakandi batekateka turi bambega batukoma twaturazo mu mizi twarugom kasisi twayesoborraho twatandika kuriya training yabe kaba ya kutandika kukokinga naki kindi yo kujangu no just niba abandi bakandi babakwasana ibiti abandi mukwate bidebe kujya kutere bidebe like that. Okay. Konkanka tindata iro mahingu nikabani nkunda mahe bayi nkoka okazamu ahawetse naga cyaba youth babashyizeho batwikizeho so wa joininga Kayira haro buwiro bwambugine iwe hati fetu kandi kubugana aba kunka obwiro obo tukati mu kisaka mukamuri mu group sisaka mukamuri mu Kayira mukono aba nkwanga bari side za Bugerere ubu Museveni akampingire nkai Ruwero kunkaba kandi biba nabantu abasirikare imbwene izo bari mutukatuka yawo twatunga mugenzi witu yatwibira ati no manya ati hari wabagalo kututware wa Museveni nyicereza tumureho natugaruka urukaye mukahumuro tushiriya program reba hindujire no mujenyi witu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so reka tugumize munawe emboziye ninonje mukama no mwabe muri abahekera konka mukamanye ekibinje kirugoba no kwibana buri muntu akabana yenda kubana abasirikare bingi abankwanga bakandi bizo mu Akagira biba nabakagira konka aba Museveni bo akababine connection zamani zo kwiba abasirikare kubatwara nkai wa Museveni niyo twagenze so niwe ogendero mu kikungu ekyo ozo mbasirikare aba konkano wanyangu Museveni na wakabata kurebwa kandi turiyo mu okargo wakayirota murebire wazo wa Museveni na wo kumureba cyaguma tukamurebaho izoba rimwe akiza kutwadressinga konkano umuntu konkano nyawo kuza ku omukinana karuka kinana nkabandi wa UPM. Okay. Kajoininga UPM ekyanje nyini se UPM Museveni akabali jinja State Hall ya addressinga okuwindura Uganda about economically na mukunda nkabanyi ne amagezi go kureba konke kikurungu wabo ryo mu dark room tukumanye kiri nkabandi yo mu cyaro ekiri blind village. Yes. Okay, wajoininga ekibinje cya Museveni Museveni wabo muhekera nabo muhekera byo ne byabireyo ni bingi
nabo mukaba mulimo kangambire cyo kuterera ikono to kugira ngo kitandikira n'umucyaka kikaba kiri mazum yes kikaba kiriyo ibikono to kugira ngo bitandikira bikaba biriyo mbweno hona biroho no mbaga babayebazayo akahaba hababe baremesa zo bari yayisa geno na rweyiso umwibazinga umukama niwe yamwihiriyo abako bakoze mission yo kubita bombi na mugenzi we akabari na rweyiso n'umukazo ndizo abako nibo babini batekera Museveni nibo bakabina bamureberera buri kimwe cyona konka Museveni yakarwa akanywa mizi yatunga red eyes nebindi batekateka ngo bamuhire ki obuto ebintu bya narwese bikaba biringwa munonga narwese ogwo babakwata babakomangu konka doctor ariyo doctor ogwo na no man hatu mu government yeji akaruga Nairobi niyo yarebire ati yiza no bukerenda yabuhereza Museveni yakira ibe nibiringwa n'ibindi okay ebya bana rwese katubireke katugumize muniwe ozo muchaka omara mubwire burkwingana cyo serikali omuchaka nkajeninga 80 utunge namba nagambira ngwe bikono byo kureba tibitandikire hati nureba na kampuni ziturimu nureba nibo noreba ngo arwe eriyo eniziko yo gurukire konkeni mingi everywhere buri muntu naba nayende kintu kibeki kantere nankaruge wonye wenzebu mwene bibikono omuchaka okabishanga nkanabo bikaba biri wa rugayo ryari hata muchaka kubahambire twahamba nowe kumukuhamba nkabandi umubyabo umumahaga agarwanira side za Bunyoro omuri 85 na mukaga nkangwankwa nkajeninga 83 85 aho rutarwayinda government twadikwata hati batandika kupata kutemamu za group ababaze mu headquarter ababaze kayi ababaze kugaruka ku training ababaze mu fresh course batureta makenka abandi twakora fresh course twadikora 89 na mwenda tuyisa makenke ubu habakabareshere bakadogo uboko bakatora bakadogo bona bajandi batekbagaruko make ubiro bokora kadogo nyunka bandi mukuru konka bakadogo babatora namu babareta makenge kora aboko tukaronda omwana gutu basa kutamwishimiro ya bakadogo bateka bajaka bararasimba nibaza kutishomero ya bakadogo babareta kubabareta ni wiziramu kinana na mwenda nyo nkiza kinana na mwenda nkabani nduga nyowe nkabandi umumahe agaruwero konka kuri ati ruhereje bombo no menya barakisigaze rumwe batureta singo nyowe nkabandi konko obu bakureta togira nyota togira chogira yes in the private or private okay in the private uija makenke neza makenke kutahereza fresh mwasire makenke mwakora ki twakora fresh course twadikora twagira bamu batandika kwawuramu ati abanyumba bangumizankai makenke mu department ya bakadogo naza umbya store and nibyo kureberera bakadogo kubatekera kora ki buri kimu cyona ati nyo nagumaho konka ko narebere ni the problem with your mind twadigumizamu there something habukwa izo barimo bakaleta icyo tukantu cyeta part 1 order iba kweta message icyo tukantu cyeta part 1 order kwiyizire yasomeje nanti waswa kwa bakwire koporo nasemerero kwarabire weeks ibi bajangwa ekaba mistake obwa koporo babukwe bajuhondi etoke nyowe kangambire kemuzi nyowe ni marwa n'ikintu kintu kigendaho niwo kureba mpangiro mu nso kinana mwenda nagumamu 98 batandika kiba kweta retirement abarkwenda okwehumurira naba iriyo category nisatu mbahe iriyo kunda utikampumure eriba kuhumuza abarwire eriba kuhumuza abakozire niwe nazo mbakundi abakunda kwetayira kandi gomba ikanze kore byanje hata rukuza kurgoma he kuza kore byawo ko yetebekana isota okanoza kutandikira nkaye
ogarucho wanyu iganga message yanjye program yanjye kuba yo kugaruka omucyaro iganga njeru konka nkaba nyine munyanyazi nkamushanga kunuya namweta Florence bani bamweta Kiyimba kandi tubugabuga no umuntu tuganira konka ko namugambire ngo ninyira kumura mahi yanjye otagaruka wakisi kandi njagara genda wakisi togenda ubu nkabandi blind nkabani manyo kusoma kunkanka bati kumanya kugamba uruzungu bakora kusoma mununga natandika yangurira ka kamera ka Kodaka natandika kutera bishani okota aho inetse interest mu kutera bishani when we yakintiremo yajati wawumura icyo turi akaba mwendo ogo sister wanje akaba ari umusomesa wa mere hiruni bani kunka kuba umiro busomesa batandika ibintu bya kamera no koze bishani nimuna atandi ya kugurira ka kamera ka Kodaka bakwegeso kwata kamera kutera bishani tera bishani tuzotera umbo b'amasomero ntugayo ntwiza then life yanje kuribangu ni inkwato kiba kweta kumanya okwiguramo omuto gwanje bukede ya nka omugenzi tamare mirundi andi ni musima munonga akabayi nakatabona baketa nkebirizi nakabayi nakatabo ngabo akabayi nakatabo kama uri ne baketa ngabo yanye wiro bakabatina muntu ari kuhandikira ngabo kunuya natani okota hano manya boko Ruganda nkaba nimanya kuruhandika nimanya kuhandika natandika kuhandika nimuhereza za story nazitamu kunkana buta kusasura nibyo bikaba n'imikayana hato bokozo herezo takwa internet keta kwizire mazimo bwire bw'amahurire ubwire ubukabano tekwa kumanyangu no tekwa kubuta basi obaza taxi otunga story kunuya no gihandika no tambasa no taxi tamare mirundu mukamutaha muri abanywani kuruga kare na kare nanyoye enamba nkagiha rupapura namutire tika ni watch tanditse nkareba rupapura namuterera nazo mposta hari abo kwa tukatita amashimutigaru nazo mposta nasasura namuterera nagamba nawe nagamba kare tandiko kuandika otinyo wenyine kamera kandi mbasa kwandika nayate omukono gwo murungi cyege njagezako natandika kwandika Ruganda na ruti nkurumanya byo kurandika numanye ko impandike gino waza kwandika kunka bari abantu ari kumanya ururimi namanya ngo gino kuteji wagita kubiye niwe natandikire ento natandika kunka natandika ku report injire ngabo otine chona chirukoreka ngo report otine byosho mireti from nowhere watandikiraho wayekora umunyamahoro hati first letter ya omubukede nkahandika mwe baruha kandi bukede akwa katsiriyo mu ngabo wisha warga yota wazo ati bukede kabana yoneta neguza ekaba yatandikire konka bakawayine mu page ye baruha omubukede nahandika mwe baruha yanje kuyashohire nasemerwa munonga kagisoma nahujya nasemererwa uko handikira hariki nkaba mpandikira mbera mpandikire ibintu bya family problem kwata amakaku kurwanagana baru yanje bagisoza hati omuntu omwe yampa magezi ati obwenki tokuza Kampala uriba babukedi bakuhereze obeno tuhandikira story omushiza kwebihogo abuko niwe nabire nindete empapura zanje nazisindikankaye umungabo akaba nizigenda na ba transport mazima omuntu enta kwebo mumagara gange winta lyebwa nimweta Maurice Sekawungu akabari editor wabukede konko bwirobo komuzino umuntu notekwa gamba mazima ekiri kutita no kweta mu bintu byota ebitari byo obwirobo kunabire ninyiza ewawe komuzoni ngo ninyendo mpo muri mu bwo kuboneza embuga okuba nokomorembwa ngo umusazi yantayayira abakwanka banindebe kakubi natandika no kwefuza abwe nkinkarugoma he okubanka bani bampe ndindaro munzu zabusha naefuza nazayo so omahoro kuza kurugamu kamwatantiye kutunga umushara
ninga kaguta no manyangu salary yena abanje kutunga omumaheka basiringi 9 siringi 9 nkaza kurugo omumaheka wandu kabandi tunga omutwaro gumwe n'12 nazonga tizine makuru habukwe bintu nebibi kabani mbwenu mbwatunga singe omutwaro gumwe n'12 waza ewiki yaza kwata ya kabiri bazahwire saka ungu yandeba yare ukwa benosha nisha konko ine kamera yambuza ati nayo manyo kwandika Oluganda ntindumanyi tikale gendo tandika ku reportinga kuna arugirewo abo basebo wa ba kadubayi bamusekera ati kuna izikaungu nawo notule oyayina kyakisoro kola yagati ati munkyamwe muve ngolokofu ekikumanyisangu emitemi eyeye godirego no basa kuombe kamwenzo ebebonere nyagaruka natandika kwandika story ito tukati tukuronda story nguna mabari mbumpandike nanka ampesente itwa ekirungi kitu andika story ware babayiraini eryabuke erarupapura okano utambura n'urupapura izoba lyona murugabi ya arwas by arwas ya arwas okano utambura ni uri konka cyanyamba kungira kwesomisa kusoma ibitabo gukora kinatandika edita yagumana yakira stories zawe n'umuhereza and the fantastic nkahandika story ubwiro obo pike nwe yabirali edit na akabari n'umukuru wa New Vision n'abandi bakasitama badiscussinga omuntu yahandika story gikweri namazima abakwa story nakoze ekabane ya eyo rutaru rwa ADF Kasese nyicereza tumreho natugaruka Kahumuro tushiriya program reba hindugire no mujenyi wetu Arwaswa no munyamahurire wa Vision Group na hata kiriyo nakora atakahumwire he's not tired and he's not retired so deka tugumize munawe embozi yeninonji nkaza Kasese nakora story buri muntu yawe ati gwetwala babwafanana n'imbereyo tetwamanya na yasobora kwandika eno story yamanyi bweti baterera abantu kuya babwire obu division commander akabari Peter Kerim bamuterera yabagambira exactly ebiri mu story washanga story niyejo yenyine bakonfaminga bagate go muture ayini gogo no muntu w'amani naza kora amandi ganje kuza kumanywa munonga no kukora komzu notekwa kukora kiba kweta discovered in your mind otekwa kwesomesa oba kwefawo waba tiwesomise wateka nguniza kwate biba kusomisa bitabo you are going to noza gumao the first time natandika mbweno watandika wahandika mahuri unahandika mahuri the life yanje yokumanya munonga mahuri is Kasese region mazuma na Museveni kuza kumanyaje umukisaka kabata kumanya konka kumanyaje akakumanyira kamera nanka umustorezi twabeni tukora umbwiri wa ADF Kasese nakora Kasese na iwo kabo obataye hamuta kubiha mu story huri mbweno mukama kiyanyi mukama kiyanyimire no kutina tinkutina nabani nyine kinkwenda namanyango kiri omugudu cyano kufaga gabanda na konkani mayango iki kintu ekyo nakizamu I'm going to do that things no kuteka kumanyango hati haruwa abantu abakore bintu nibakizana babisomire but the mindset na kumanyango oyine kiba kweta nanka cramming okuvumbura umutima gwawe umutu gwawe nikiyambo umuntu kuta alevo so wa handikira urupapura rwa Bukede abantu bakumanya waranganwa na president wihanga yakumanya okuza kumanywa munonga kuba active mu mahurire 2000 wabukwa New Vision kajiyoninga 2001 but kuba new active ni 2002 and two omurimo wa hati komuzoni oriyo mu program igi konga kugirangu nokora after mandatory a mindset zo kundo omurimo ogwo wakubiri wagenzeri konka ariwo korero mu bugubi omumberambi konka aje kanze kore kintu iki noreba no tracking omuntu no muzawo no musaba no muza konka kugirangu iwe no ronda just after money wakubiye omurimo wagenzeri
so nco cyakwangize ntyo muri nkaba ningukunda ng'umuntu washemererwa kuba umunyamahurire aha nawurira wagukora je nagukora waranganwa andi tu no kusoma ebitabo nusoma obutabu nibono story bagisoza no kigaruka muno gisoma kweri ogwo yagitereza nasobyanka yindi manyanta ninkoranta natandika kuhandika kunabire natandika no kuhandika story omurumuri ka ornyankore warwegera hi no uko bihandiko mu Ruganda editor byehindura no hati kabanza na handiko mu Ruganda nanka yabiho konka natandika kwega ornyankore kuruhandika kweyegesa I don't have any teacher ngo ni nomusomesa wansomesa ukwandika orunyankore ningo ruzungu no just no kwefamu nyowe ebintu bingi binesomisa nkesomesa computer yes abokuba ebintu kubyatandike kuliza tulyo mu system yokweta new modern nutekwa kugikurata okwekuza waza kura waekuza nugaruka kufa so na nyowo kwekiririza namu wayikiririza watandika kuhandikira urumuri bukede no reporting nyowe kangambire ko muzuni ekino iza kuba surprise ngo am the one nkakavaringawo Gaddafi wanji wajena ka reporter wabukede no akiza nabali nkabandi amairi ibiri aliyo naiza tumutegerize natere kisani nkatere bisani bakakikoza na front page ya New Vision. What? Yes. Kakavaringa Gaddafi twarwa na twazare keview na mukavaringa ni mureba anti umugenzi Gaddafi so ayasa bintu bingi bindebera bingire ni bunkufandi omuro umutima gwange ndiguza kufa gusemerire uyu no businje bino bwumure abokuba oyekiza hakintu nsigire izina lyanjye amunso umuntu yakuzagamba waswa andi tu komuzuni ekintu kantigambe bwatu umutima gwange nkanga itima tojirituma waswa nkanga nanka bwenki yansangira hati no mukuba mwene yankira tojirituma tinjirete abokwe cyandemere ondizo katikore yes so echafayo kiri ahariwe cy'abantu bari kumanyaho uryo muntu uri kwandika computer uri koza umukono gumwe ekyo nkakegesa ito mu New Vision twaturimo abantu babiri akoze umukono gumwe hatu wakoze umukono ebiro no bikandema kikanga ni I try nyowe mu New Vision twaturiye abantu aba nyowe na RDC kati ni RDC wa nanko kunda mwita Mohamed Katerega kandi koze umukono gumwe oza ha computer impandika otezana namani minji norwo mukizimbe cyakuriya kurura atenyine speed nanengaro yawe ate kindi komuzoni abanyamahurire ababwirobo is not using cramming on their mindset okay when I ndaburi kimwarebo mu notebook ekinde kinkwenda kubuza no chikorota kwakira script okajahandika omutwe gwawe taharupapura okakire sumu katerera babukede Kampala okareportingira hasumu otine ho kushoma ebintu ryo no biho mutwe na necyo omukuru yagamba ahiwana uruga okino omutwe gwawe iwo mutwe gwawe guru muki no chikorota is crime kibakweta cramming head aboko tinkanywa ganjaye tinkanywaga tindiyo musinzi tinkanywa nyankanywa usigara mu busigazi bwanje kuko nagire kanara ukakugireka ninye nagihire nabukuba nkanywa nkabane nywa sigara kuyayikira siringi 10 100 umuntu gwasigara inabene nywa nkabane nywa Lex na 55 najyangu ombwire ogumunene gwiza gura singi 5 bana comparing obwirobo ekihago kiriye kyemeneke kikandi kigura singi 10 umuntu gwasigara gura ki umuntu gwa ekihago kiriye kyemeneke ni indya ni mpaga konka sigara no kupumura ki nabirugaho so tinkanywagam tinkanywa ganza umutwe gwawe gutahagura soba nekintu kibakweta okwizuka no ishuka je munonga abokuba obwiro obonyowe
omusigazi bwanje nkaba nimanya no kuraminga ebyesongoro byabesongoza ababaye besongo abesongora badani mugura ba misera segamwenge no muto byanje bikirimu na hata bikirumu oyine cyeshongoro cyo kubasa kuturaminga nimasa abo kwanye nkaba ayina besongozi bena beninkunda kaba ninkunda misera segamwenge dani mugurugu nabane byeshongoro ki abo kuba dani mugura akaba na obwire obwaka ombwire bwa amini nibwo namanyire munonga akimba kwesongora kanegote umurimo gumukatego echo nkigira kitacho turabize mu turabire mukache by'urukwisha umurimo gumukatego bwe kumasuka kimanyo jya kuri amanyata ubwo munyagati ati akera kufa mu kulabirira biriyo no kutegeka urumalanga kwatali benzi nga kulumba jakolera eno musala funa gwamanyi gekabalimane famwe muwakavu sekamwe ngakabana ine kyesongoro kiyane kinabe ninkunda munonga akajana jati akabani yesongore byesongoro ni bingi konke kikuro mwingane kugira ati amazima nasaga busazi obanga cyakola bima yesi cyakikola nayo liyigadde njogera yange kwigamba ebyesongoro ni konkanira kakorkari kuinira kariyo kweshongora bwencho taragire music arwas ati nibyo kureba ngo aribo bintu obastani niyo yankwasireho inkaba ina talent yo kweshongora ningimanya mazumo jine real jine habo kuba na nkugu ariwo masagaza ine byeshongoro byesongire nga gundi mami notambura no detumbi notalya mmere jefumbye nja kuchawa mwami notambula no detumbi notalya mmere jefumbye nja kuchawa ekosika kweguya sika kwade tontegira ebyesongoro bingi sure arwasorkari so kuramingejo nkaba ningikunda ati komuzuni baba mwana yaza kukora ani kintu kya kopaho ombwire bwa amini hakaba bali abantu abayini basoma makuru ariwo musija akabani bamwita Damulira Christopher kuyabi natandika amahuliri nkaba nimpurira nasemererwa atyo akabatandika zine sawa ziri biri eza kaungezi kalero amawulire mu Ruganda gabasomera Damulira Christopher kangatandike nebitweje bikuru ebigalimu omukulembeze gwanga Idi Amin Dada field maso VCDS MC onakulwalira langiride nti abakyala tebaddayo kwambala mpale wigi ne mini era natandika okubanga nalukwatibwako nga yambadde ebyambalo ebyo kakumujjutuka ereteekali litandikidde ombagirawo mbwe omusija kabana asoma mukuru hurra wena wishura ezo bali asomero kubinga abayindi omukulembeze gwanga General Field Marshal Idi Amin Dada VCDS MC Conqueror of the Empire alangiride nti okusinzira ku byobusuubuzi ebiri mu mikono gy'abamuyindi muzungu biteekeddwa okudda mikono gy'abaddugavu era abawadde emyezi 3 okubanga baamuseggwanga era nga alangiride naga nti abayindi balina okubanga bajja genda ne laatiri 9 obwire obakabaliwo laatiri tikiro so ebintu ebyo ate omumantu abakusoma amahulire g'oluzungu there is nobody amuntu waabe inansomera oluzungu ubabe ne bayita John Johnson Kibazo akana akora Radio Uganda akabana asoma amahulire sayina awo yomusija akabana tani wetora kuraminjire byabiraga this is the 10 a.m. I'm John Johnson Kibazo. Today I'm going to read you the news from now. The president of Uganda, Idi Amin Dada, is now announcing, he said that today is tomorrow, all of the people must be on celebrating 25th of January. Akabala asoma oluzungu Johnson Kibazo mbweno mu abantu abakusoma oluzungu there is no person abantu arakushire Johnson aba bali kusoma hati bona nini bwino hati wali ogwo muntu wabirali ogwo mujezuito wabiri nasoma nakora na BBC ogwo wafirira hero ishaka shaka shari abantu ababiri
harohora kushikire Johnson abo bona bakusoma Johnson bareba ndibasoma konkade yazi nothing bari abashiza bakaba bayine kibakweta kuraminga omutwe cyo kugira ngo waswa nitureba no voice nga story radio tukwata katabu nimba ninkureba uri hasumu hakamuri oyemerire no shoma binde kibakweta kuraminga omutwe gwabo niweje niyo wakwasira ekya kabiri ombantu akusoma birango tinari kuza kwihawo John Salungu mazu akabana hasoma birango ohura wabyenjoyi mwana nasoma kuferwa konkana niwono enjoying ngano gumusiza abokuba John Salungu akabana hasoma birango amazima garigo ngo obwira abantu ababene bakora kibakweta medias ekankugambire ko muzuni abantu abatandikira mu mahurire yangu bakashoma mahurire is the geography teacher English teachers grammar teachers nibo babine basoma nibo babine amahurire yo kuza kutamu ebyo kujya ngo tuze gasoma no just no kugrabinga for example abantu abatandikira kuza gukora amasimu gakanika niyaje no koshi ni makerere eyabiri nesomesa byo kwanika simu abantu bakagambolinga o just gambolinga batandika kanika masimu numuyati konkiri y'abantu ku capturinga ngo nitu akitandikire no way nyowe kangambiri if we want to do something no tekwa kukikunda waba tokikunzire I'm going to work because of money you are going to die nibo kureba abantu hati umurimo gw'amahurire gubire no things wenshonga yo bwire hona nabo tutwahendera mbwenu esabiter kwijarhanga kunzire ntujagaruka ahenyini aha Lord's Gardens o rukushangwa ha bypass so muri mbarra bino buhereza burungi munonga ubuhereza bwebyo kurya byo buraro bukoraho parties whatever esabiter kwija aitwa komana hotoratandise